Daniel, can you describe what we are seeing here in the background? Daniel, poți să ne descrii ce vedem aici în spatele tău? În spatele nostru se află societatea care a fost contactată de Starofob pentru distribuirea 100 de metri cub de lemn. Behind me you can see the company whom Starofob has a contract to deliver firewood for 100 families in the village, and this is how they are doing it. Ja, det vi kan säga alltså att det här är företaget som Star of Hope, alltså Hoppets Stjärna, arbetar med för att shoppa upp och leverera den här veden till de fattiga familjerna i Valjaseca. Den här platsen ligger ungefär 10 minuters bilfärd mellan Bacău och Valjaseca.